Kugira ngo dukumutima
Mana yaduhamagaye ijwi ryawe twararyumvise nawe ijwi ryawe twararyumvise uri data kaburi ati mari della cori la superi della somiglia bwacu dutera kumushima n'ubuhimbaza muri aya masaha uyu munsi nsenga y'umuntu wese wateranye muri uyu munsi ishaka Imana kugezana n'imana yacu mwami n'abahirwe bacu Fanyia Mungu kazi kama kukarichua, usipoteze bure siku zako zote. Anza mapema sana, Mungu mchana kwetu, pia usiku hata kazi itakwisha. Asirasikate na utete, someni gari yako, someni asibarida.
bakamubwira basigaye urakoze Yesu twubake Imana. Mana yera nyiribihe, Mana turagushimiye kuba mubagukije kino gihe. Aline arimo kuyaga gukorera muri kino gihe. Uwo kwizerwa Mana, uwo kwizerwa Mana, uwo kwizerwa Mana. Abakobwa barimo kino gihe uramuhagurukire kuyaga kubwira ku isi ya none. Ndagushimiye kubushizi bw'Imana wari guhagarara imbere yawe avuga ngo utware biva kuri wewe. Mana umuzuza imbaraga zawe, ubiza umuzuza imbaraga zawe akuvugire muri umuhagurutse mu mbaraga z'ivugabutumwa mu ndirimbo no mu ijambo kugira ngo akubere umusaruro muri kino gihe Mana. Izina ryawe imbaraga nshasha, amavuta mashya, iyerekwa rishya. Data wera, data wera, yongera asizwe kandi nubwo asanzwe asizwe, wongera umuzuza izindi mbaraga nshya zo muri uyu mwaka dutangiye. Uyu mwaka ubere umwaka w'ibitangaza, uyu mwaka ubere umwaka wo kugubwa neza, uyu mwaka ubere umwaka w'umunezero, uyu mwaka ubere umwaka yongera akubone mu bundi buryo bushamana. Ibyifuzo y'abafite imbere n'izina ryawe Yesu, uyu mwagurire imbago, umwibuke Mwami Yesu, umwiteho Data, umwiteho kuko umuhinduye umugisha ku bwabenshi iki gihe. Nawe Mana ari kukubera umugisha, umusabe umugisha, iri torero rimusabe umugisha. Mana umugwiza imigisha yawe igwire myinshi muri we. Data wera we, data wera we, umugwizuriza imigisha kuko yageze hano abera itorero umugisha, itorero ryawe rikanezerwa, benshi imitima igahembuka, abandi bagafashwa, abandi bagakizwa, abandi bagafata ingamba nshya, abandi bakakwegera. Data wera ngaho ngamwegera kandi ubane nawe, mwiyereke uyu mwaka atangiye kubera umwaka ukomeye w'ibitangaza. Urakomeye Mana, urakomeye Mana, urakomeye Mana, aho muza tubona yuzuye amashimwe n'iteka abwiza gukomera kwawe. Urakoze mu izina ryawe Yesu.
Walter,
casal que tinha essa comunicação, Amém. Agora, você tu acha que nós vamos virar como uns amigos que são fachando? Ni murugo. Nem vocês seguiu a porra aí, a casa por passar uma lá. Bom, ninguém vai tocar caraca. Não sou alguém de preto. Para que já me vai tirar essa, porque essa mim, nem que tu custa. Amém. Na linha da montanha, no cara, na cara quando tu sabe, é só para agora da. É uma chega com o Amém. Agora tu vai estar chegando no cara, no carro. Acabou da aqui. Vou de umwaka uzaza. Amém. Bisa apa? Kok harus kamu